Uba renekton lingdo tangkar MLA ke mau kurwat ubadairu menteri katnat PHE jong kajala menda kesngi ulayo benbo ya lightly ki mau nongrem na benta bentai ya ke yeng jong ka integrated building complex jong ka mau kurwat CNRD block mau kurwat but supposedly ki surok na ka PWD road but atli ki surok na ka benta ka border area development kabakila pelong hapo jong ka multi purpose hall DC office mau kurwat ha ka jingdon lang uba tilingwa IES Deputy Commissioner Southwest Khasils District uba ai laurinyang BDO ka mau kurwat block USP ki ofsa sarkar bat haringkat ki pajba ki belawan bansak hilang ha ka di kasngiple ya kini ki mau nongrem isutan mi bakal dijiya sakra hadi bertabarok ini semua sakul dari ya sakra ke jede kapal politik sikit ha kapal di jintola ha kane ke konsumsi ke jomi isuk mana tu tadi bilang benar balle yo foundation stone jong office jong video ngayo kalian banai kita pang minister yo kesian tadi hakaba yo kalian suka baruan sini benar bagan yo ban bo itu mononim jong kalian building jong ka block hakaba lata terusna om simladon ka office ka bapaka ka office ko dikena jong ka block isuk to kan mo ko berkam dengan block office hakaba baru terpakai ba judge kim ko hai hote la implement terkam baka block dari waktu bandon office ko bawa kam simladon lagi jong office isuk ben ko kata bagi dan terasi but bo monorim ya dari office ko block kabala pak ar crore yo kola tam ini hakabala sanction dari soka bat masiyok kontre isuk men hado kata hakabagi don ta la imong isu yang tak jengdak hakane ke por ka hakane ke ten jumi regila yo ko ulu monorim bat itikna ke jengge bawo monorim om syukur no kotang monorim regi si ilu ke jengdak hakane islam barwan hakabagi yo iye ke office ko paka joga blok hakane ke district jumi blok ko ko bat joga joga ke dom hakane bar we hakane peka dia juga ke office isuk men ko iron rengkat bat ka office to BDO I play BDO dalam bagi hakaba ila gangwan kemarin dia subhaya itu akan district ini pada mereka blok itu hakaba gidon bat le yakni arti foundation stone nak tak di arti surok nah sebab itu kita skim borda hadis sang isu maniok di hukumat hadir hakaba ministry kalau on ice cream satang yang isnom kibahap hapo shikau kilometer na international border kislam hapo bakran konstitusi obran syuk bahap stone